Hakijing lekai World Cup round of 32 hapdeng ke Brazil persia ke Japan. Terpas sekali kijing lekai kelas step ke Japan keliok bemki nengkong ngejar kunik baar pondai leng bau sano. Kan bawa hadu bukut ke kelas step ke Japan keliok bantam ya ke Brazil leci gulonot. Kan bahawan ban piteng sekelah ke arpat ke beri ke lamit ke semiru uliok ban tip ya gol penikai tentang ke Brazil ha ke menit ke basan hendriu. Kan bahaya gol penjob jong ke Brazil liok bantip leng bau Gabriel Martinelli unik ke baksan dai unik los Rio leng bagan ni gol ye ke balatip jauh Martinelli la pelong sudan ye ke Brazil ban yok kor kenam job rin maglak ban selit ye ke Japan la ar ke gol leng bagan ni ke jing job ke Brazil kelak ban hidup sya ye ke Norway dan ye ke Ivory Coast hak round of 16 kan bagan Japan kelak ban jing no tang nak round of 32 nak di World Cup intak Islam. Hakijing lekai World Cup round of 32 yang ke Germany persia Paraguay dan bahasa kini kijing lekai kelas step ke Paraguay kalau yok penki nengkong ngejar sopan kudno kelas step leng bau Enciso hak menit ke basau kuar dan bahan bukut ke kelas step ke Paraguay kalau tam ya ke Germany sigul benar bah ruan penting sekelah ke arpat ke beri ke kelamit ukai hawars ulio ban penikai ye gani ke sigul hak menit ke basan resau kan bahan bukut ke kendai menit dilekut dengan jingi kait lamala sigul kan habab teng caka extra time part dilekut dengan jing kait lamal sigol kabade penalti shoot out ke Paraguay kalau lawan pelin ya ke Germany plus kau lalai kan ba debut ke jing lakai ke Paraguay kalau sembilan ban kori kenam job hari magalak ban pelin ya ke Germany plus saul ke way dah ke bayak kait ke jing lakai lamal lawe gol leng ba ke jing job ke Paraguay kalau berkedua besar ya ke France leng ke Sweden hakar round of 16 kan baga Germany kalau haban lit paying no tang naka round of 32 hakan ke World Cup yang tahu senam tunggu lebih segi pengajing lekai round of 32 pada ke Netherlands selesai ke Morocco apa pas ke pengajing lekai kelas step pilkut dikejing kai iklam la kijar kan bahawan penting setelah ke arpat keberi ke lamit gakpo orang lekai ke Netherlands ulio pan tim kong ngejar hamlik ke pa ngopoar ba dei soban kut atat ke jing lekai ke Morocco ke pan pun kai jing ke sigul leng ba ka gol udiop menit ke bakandai peu menit plus iwi kan bah ada bukut kandai peu menit kilku digajing kait lamar cigul kan bah baban penting caka extra time lu kalai peu menit kilku digajing kait leng ba lamar cigul kan ba lalai senton ini digajing lakai dak penalti kan badai penalti artat kamorku kali astan ben khur kenam job den kelab film ya Netherlands leng ba penalti lalai la arkun leng ba digajing job kamorku kelak ben genduk sya ya ka Kanada haka round of 16 kan bakat Netherlands terhaban lit haying no tang naka group stage ha ngamut ong tang naka round of 32 naka ni World Cup and tahu stem teman ini page saki program jing leka World Cup tu day speed minute bat kunju pola same step kajing leka World Cup round of 32 ka Ivory Coast kani Rusia ikan Norway haka puas hosting senya kan ba ke France kan ke Rusia ya ke Sweden haka por asting same step kan baka Mexico kan kum saya ke Ecuador hakapon disting same step tang kini di program jing lekai World Cup nenta kemit akum jo ke pola same step dan nepne topik ke bakwa ban page live jing gini lekai untuk jing sewe hi hila ban yo ye healing hapo comment box jong kini video kubesibun gap so tana pas kami keluarkan ke sini semua yang hidup ini untuk sukses badan video iki update pemalas kubesibun